Elections, July 17th, I have been aware in Kampala there was a petition which kept me away from my people. There was a petition against me, so it kept me away from my people. And the ruling was in my favor. Yes, so it's my prayer, since we also have nominations very soon, next month, that court really grants me a bill to do thorough preparations for my nominations for the position of MP Bugangisis, since I'm the NRM flag bearer also. President of Eyakuba, West Village, Witazinge Parish, Witazinge Sub-County, Komera District. Statement of the offense: assault, occasioning actual bodily harm contrary to section 219 of the Penal Code Act, Cap 128. Particulars of the offense: Twinamas Onesimus on the 17th day of July 2025 at Kapumiro NRM House, Kapumiro Town Council in Kapumiro District. You assaulted Right Honorable Nabajja occasioning her actual bodily harm. Have you heard it? Have you understood? Okushasha kwa mani munonga okuleba ngo Onesimus Vice Chairperson NRM Kapumiro District flaga bela wa Bugangizi East Constituency bari kumukwata nkenkoko bakamuteka mu koti bakamusiba ikitaralirire. Obwiro Onesimus yabaye nempapura zo wekitinisa yo erikaguta president wito wihanga ari kuzira byo muri ba NRM mu chairperson ziba LC naba sub county turi kuteraho president wito emikono konko gumukazi president wabo tamutuyo ambere Kapumiro omanye ngo NRM yawe rikubaho wao tatugirire mbabazo katuyamba gumukazi katuyamba NRM yawe Kapumiro wekitinisa president mazima ito turi kugenda mbariga mbere niyo majizo wa NRM ndikada wa NRM konka ibintu kubyo kugumiza mu biti amazamanyo kibina cha NRM ndabasa kushamuka uyiro to aturashaba chairman wito wa NRM isubi
Fred bya mukama uyije muri y'inshonga utasene ale mu yakakumiro kirebeke ngo twatera karuko businje kandi akihorere kandi abagizi ba Onesimus umbugangizi East mutahwamani munywere murijuke nyuma ho bakaturwanisa na hati bari kuturwanisa konke cinyi namasiko ni mayangu ruhanga bagahiguru yabyona kandi jinsi ne kirago ni manyangwe kirago kuba abani bakizinga kirabasa kwija kuzinjira mu muntu we bari munonga. So the accused person is remanded to Chiba Government Prison till 10 September 2025. Nyotindo zero nsonga habukuba state yagambire ngo ensonga emyaka jeitu nyonyi na 5 na mukaga oli abayira ina 5 na musanju Moses abayira ina ana na ukutuku emera ina asatu na mnana ngu emyaka jeitu mito tije kusobora kuhabura oli ina asatu na mnana kugaruka wa mukoti kandi ne cyakandi mututuku rugo mu cyaro nico kimu really naye okujero leyo nsonga nti tumukuruga mu cyaro nico kimu yayongera yabagambira ngo nyosinga bantu eriga hoyima nibamanya kujyo mukoti ya hoyima abantu balekera hoyima abandi balika kumiro abukwa bamanyire kujyo mukoti ka kumiro hati bandeta cya kibale batu banu bende sebona babujunanizibwa handi ndidi tuli bachi babujunanizibwa so ensonga zibaire za kubuza kintu obwire tukukarabire bwinji era bakakwata secretary wange wakisi munyoro twebazeria bagamba bakumuleta omukoti kakumiro twamulinda kakumiro tukaja kulana bamulise kibali twaja ntwiruka kibali twali twikali bamutegerera mu kyemba twali ntwiko mu kyemba nti I has been remanded 3 weeks a week isatu namuleka prison yali wa prison yagamba no omusango mulingo guli gwa kakumiro tukuja kumuleta kakumiro hati for example omusango gulu kayizibwa kakumiro kyonka tukwewunya kandi kuruga babali bamutwairo muri region bamuleta nka hanu kandi nakoti kakumiro ko zireki ero so ebintu ebi binamwe nkora etali ntufu omukumalira era eriya bakamusibirano mukaja kucyanyencha tucyoirano kumororawo ngwaba mutwaire bamutwaire mwina mu bindi twamuseworo cyabisenge yatubura ukwicana genza radio na tero muranga asibire eriya rugayo tugambire bo musibire nuba batugambire ngo atyalinka ali mwina so ati nabino nibyo bimwaye musibire buli nati nuwasibirara nuwasibirono so kurora ino ruganda rwakubasa na rumbagana ino ruganda rwakurumbagana ma obura shwabuta ngwe nyaka yitu teyikire yo kwabura Onesimus kandi constitution yitu yihanga eragama ngo umuntu wena omazire nyaka umuntu wamara kuhinguza nyaka 18 uraba wabo umuntu mukuru hati nyo mushijo ine nyaka 5 na 2 kora borangira ngo ubwire bwo kuhabura umuntu wunda zara ngo utibuka kozire ki ngo utibuka yikire hata worara koti nyonda reba tiyasharamo buringanize rizoba kandi koti ya Uganda yitu barenda kuturetereza mu Kakumiro district niko tube turabaga NRM berera kwataga yicikaro cyo kubanza konka jaguma bitiya ebindi bibina baraza kwekanga habwo muntu omwe okusororo mu nganda hakuba kiri kuba mu bafuru kikushene we kitindatine ku kigambo kandi president ekintu acaracanga munonga aragama ngo tureka gukora bati kuteka bintu omunganda amazima gijwire Onesimus bamukwatire busha president Museveni chairman wa NRM atagizire kiyakoraho harenda kuba hakekarakaso seguku akamani tuturaze kwikiriza koti ebiro bingaye kayike batamurekwire turaza gukora kekarakaso no bubururu bwo mu Kakumiro baso butakora ki bubaso butaterwa.